الباب الخامس وأخيرا دمبغال جواب السكي ترانغال كمنهاج المسلم في المعاملات نيوتين في قول دالجدي هراي فصل سابو اتاتهينو اندر مغال الفصل الأول كيرول على نونغول في الجهاد نيوتين في جهادي جدين وفيه نندر أو فصل غوتو دو كدي 11 مادة سابو إغو ويندان ديجي سابو إغو درس جي سابو إغو المادة الأولى ويندان دي أرمرني في حكم الجهاد نيوتين في نياور الجهاد سكسونا ماسكو فرلا وبياني أنواعه إبانجين نانغول إنوني جموني والحكومة إنافورندين في كون إمو ألف alifon yeto men hukumul jihad fi nafore ko woni kom e jihadi hukumul jihad nafore jihadi al khas hirtindi alladin dum huwa koni dum italul kuffar ko habugol heferabe wal muharibina e habo ben dina Allah kan fardu kifaya farilla mun on ko farilla yonondirtedo ida qama bihi sidarani kamal ba'd yogabe sagatare fuke ke adil ba'd al akhir gaybe yogabe ودالك دونكو اندورتا مودي لقوله تعالى كسبو دالال الله وما كان المؤمنون هانا نغم بيبل ينفرون بفتره بها بالجهاد كافة فلولا نفر هانين بفتره من كل فتنه كلا فد منهم طائفه ليتفقهوا في بأرب فهم في الدين دينك ولينذروا في بواجه قوم اذا رجعوا في ستايوني بيهود جهاد بيروتك ارتيلن فادما بلا لم يهدرون وغير سنات انه نجياد يتعين هني تطلع على من أينه الإمام كلام إمام أن تؤدي أنكو أيهو فيسبي ورجال دي وانتي أن فرض عين فريلا تؤدي في حقه إن حقه مكو أن كانكو لقد صلى الله عليه وسلم سبماكم لا وإذا استنفرتم استيوني أن لندام يهوغل فانفروا هرجه وكذا كوانا ننكدي إذا داهم العدو سيئي بين أتاكي بلد الليدي فإن وركن يتعين تطلق على عليهم بهم بدون بين حتى النساء هيسون بمنهم بمدافعته بنيوغول دفن بين دون أيبه دفن الليدي دين وقتاله ويهبوغول بين دون أيبه با نيوت أنواع الجهاد نون الجهاد دين أولا أرى نون إنون جهاد الكفار كهبول غول هفر بين والمحاربين يهبوا بالدين بين ويكون هنا لاتو باليد نلاتو رجونغ واللسان دنغنغ والقلب برتدك لقول صلى الله عليه وسلم زما كن لا تجاهدوا حذر المشركين باموالكم جول من وانفسكم يونكي جمون والسنتكم ادن امون ثانيا دمون جهاد الفساق ko habugol be do fasigibe way kono don kadi no yaat laatora bil yadi jungo ngon kenengo wal lisane dengal wal qalbi e berne ne fu mudum kati kono woniri non da li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma kun la marra minkum kala yido modo munkaran ko anyini fal yughayyirhu yo sansir dum yo waylir dum biade juude makko den fala me sopi so wa tafa bil lisani dengal makko gal fala me sopi so wa tafa bi qalbi berne makko den wadalika ko dum non adaful iman buri lode e iman o salisan tatabun jihadu shaytan ko habugol iblis ko yakunu dum kadi no wona bi dafi dunyugol ma yati bihi kala ko iblis addata on tigi من الشبهات إمردي جيبا يجي وتركي أتشغل ما يزينه كلك كانكو إبليس وشود أنت أنتجي لبنا من الشهوات إمردي بلد أدنى لقوله تعالى ولا يغرنكم وطأم أتشده هدام بالله كلا الغرور هدور وقوله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ويلتين رابعا أن يبون جهاد النفس كهبد قل إيون تيكين ويكون نلاتو دون بحملها فوقك على أن تتعلم فرصة عندك جنغتك فهم أمور الدين في كل ديننا وتعمل بها كقول دينك وتعلمها كجنغ دينك وبصرفها يلو قول كإت عن هواها إكلك ولا تكيكم ومقاومة الدرنا قول رؤوناتها أين قولك سيويدا وجهاد النفس أو هاني جهاد وانكيكين min a'zami ko dum buri mawnude taho anwa'il jihad enone jihad din fu hatta qila hawi ama fihi e habugol jihad wonki ke wonde al jihadul akbar wonde ko o jihad do buri mawnude ko fi hondo ko tuma habuda wonki ma kin wawda ke to da kefero ma fasigijo mahin baybe wadi
awalan mahin ka tafsir ley ɓenni hadisu ضعيف وكو حديث لؤلؤ رواه البيهقي إمام البيهقي في اللي والخطيب خطيب في تاريخه كتاريخ مكة عن جابر قد جابر رضي الله عنه بلفظ كونغول قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرتنا من غزاة جهاد فقال عليه الصلاة والسلام قدمتم خير مقدم أن أرتي أن إيوتي هيوتي تاند بورندي مؤجد وقدمتم أن هيوتي من الجهاد الأصغر جهاد تسكرندين إلى الجهاد الأكبر أن أرتي جهاد بورندين جان بغني دون حبدو غولي وونكيكي جيم حكمة الجهاد نفور دي جهادي ومن الحكمة نجاء نفور في الجهاد كونكي كجهاد بأنواعه وندود إنه نجموندي نفور من كفيهن أن يعبد الله كفيه الله رواه كم كتو ما يتبع ذلك كلا كجوك من دفع الأدوان إساق قول أي بين والشر إبونيجني وحفظ الأنفس إرين قول ونكجني والأموال إجولة ورعاية الحق أين قول قوم كم وصيانة العدل إرين قول ننقل وتعميم الخير هو تقول مؤجلند ونشر فضيلة إساق تقول أورانقل قال تعالى لقال وقاتلهم حقيقة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المادة الثانية من دند إمرنا في فضل الجهاد فيوت أن نفوريجي بوري جهاد لم بمعنى مؤيريجي كون يحبوا الجهاد. ورد جولي في فضل الجهاد في بوري جهاد والاستشهاد استهن دنقل في سبيل الله تعالى حرك في الله وناسهن دنقل في لئي وناسهن دنقل في كيري. من الأخبار إمرد خبروجي الإلهية الله ينكوجي سيام أخبار الله ينكوجي خبر جدي الله هم بتجوي الصادقة تقول ولا حديث النبوي حديث جي النبي ينكوجي سيام حديث جي النبي ينكوجي كو يوتريجي إن لا معك الصحيحة سلود الثابتة تبوت دي ما يجعل كونكو وتودع الجهاد جهاد من أعظم القرب من أعظم القرب وندك جهاد يقول مولود eko Allah ɓattorte wa afdalil ibada wonde kadi ko ɗum ɓuri teddude mawnude e dewe ɗen sabu fii kala enen joni en welsindiki e fii ko wiyete ko jihaade hay si wiyama jihaade taw no woodi e meɗen ɓe anda ko ƴettugol kaafa piirida e kala mo wona julɗo si tawi woni on tigi haɓi diina kan ma saboti diina kan ko ɗum wiyete jihaade hara accalimo o wuura e jang madama o haɓi diina kan ma o saboti diina kan ma julɓe ɓen wa min tilka al akhbari l ilahiyya مجاهدين خبروجي الله ينكوجي والأحاديث النبوية حديث النبي ينكوجي قول الله تعالى دال الله كودالي إن الله الله اشترى أسودي من المؤمنين أنفسهم وانكي جمعي وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون بحق في سبيل الله فيقتلون بوري ويقتلون كم بكاد بوري إنديرم وعدا لوك فدور عليه كما حقا في التوراة وند إلى التوراة والإنجيل كإنجيل والقرآن كالقرآن ومن أوفاكم بنهن بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقوله تعالى إن الله ألا يحب الذين يقاتلون حقهم في سبيله صفا كأنهم أسكي كم بنيان كبماديجي مرصوص سنون ديربي. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم إسكي أن أكيم تندنا على تجارة إن جلان كاكم ونجلورتون تاوانغون دون ناوي ويدتون غناد ناي أنتونو نجيكم غدان دايو من عذاب أليم كن ونئلم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون حق جهادي في سبيل الله هبيرون تنرون بأموالكم جولمون وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سن وديرون غو يغفر لكم ذنوبكم الله يعفكم بكاتو جمون ديدي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ونادى ديدو الجنات تاتي ومساكن أوكاي أون قدام طيبة لابد في جنات عند الجنات نيبودي دون كأدونه كلا هرو ذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه دال المكو كان الله وسنه ودن في فضل المجاهدين في يوتقول إن قرى البيت بجهاد المستشهدين يلبس شهيد أويه ولا تحسبن الذين وتعسير كدي بيت وقتلوا وراء في سبيل الله وان أمواتا بيكم بل سكون آيان بيكو وربني عند ربهم يرزقون بأرزكين فرهينكم بيولتر بكذب ما آتاهم الله من فضله كندو إن يندن رأي كندو كآية القرآن خبروجي الله ينكوجي humputuɗi ɓural e moƴƴireji kon komi heɓugol jihadi lutti ɗum ɗo to yoni ko encourage ma an julɗo on e heɓugol jihadi o qawli rasuli sallah sallam e makune laaɗo wa qad su'ila gomɗiɓe landama an afdali nas ko hommo ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof heɓmodim ɗo sikki ɓen fof meɗen miɗo miiji hiɗen humpa andugol oɗon réponse
ko mbo ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fuu fiyo en eto no woniren o ɓe maaki faqala ɓe maako mu'minun ko gomɗinɗo yujahidu mono piiriɗa mono haɓira bi nafsihi e wonki makko kin mono haɓira bi nafsihi wonki mum kin mono haɓira kin mono financira kin wa malihi e jawdi makko ni fof fi sabilillahi ta'ala si on ɗon iwi ko woni premier deuxiéme summa mu'minun refte gomɗinɗo fi shaybin yawɗo e joolol to yehi e burure to min ash-sha'bi immorde jooli ɗin bi mana o yehi o weddi ya abdoullah fii tuy o rew allah fii taw heɓu ko déransamo e nder dewal ngal wayda o nasa min sharrihi e o itta yimɓe ɓen immorde e boneji makko ta boneji makko ɗin hewtata yimɓe ɓen ko ɓeeɗo ɗiɗo ɓuri moƴƴude ɗum noon wonen ko arano haɓirowo jihaade wonki mumkin e jawdi muɗum ndi wa qawli sallah sallam e makko ne laaɗo maki masalul mujahidina fi sabilillah misal ɓeeɗo haɓuɓe jihaade fi allah wallahu alam ko allah tum ɓuri andude ɓe man yujahidu oɗo wonɗo haɓude fi sabilillah fi laawol allah ngol ka masali sa'imi misal maɓɓe no woywa ñalluwo horude alqa'im waalowo darade jemma hoora juula ɗanota ko jemma ñamata ñalorma wa tawakkal allah o hoolora allah kadi ko noon woniri misal haɓowo jihaadi wa tawakkal allahu allah fawtanike ndin mujahidi oɗo haɓowo jihaadi fi sabilihi in tawaffahu so tawi woni o maayi e nder jihaadi ndi wonde an yudkhilahu allah ƴetti garanti wonde o naada mo aljanna aw yurji'ahu ma o ruttamo saliman hara ko hisuɗo hara hunde waɗalimo ma ajine wonde joddi ɗuɗundi aw ganimatin ma ɗum jawdi kono hoyi ɗuɗundi kono mo yeehi haɓugol jihaadi o yiltitotako jihaade min gasata sowona heɓa gotel e ɗiɗo tati wa qawli sallah sallam e mako ne laaɗo wa gad sa'alahu rajulun tawi goɗɗo go landike mo qaylan o inni dullani tindini ala amalin e dow golle yaadil jihada e ɓondiray ɗe heɓugol jihaade fa qala ne laaɗo maaki ɓe miijiti ɓe maaki hela ajidu mi heɓaali nani mi aali ko fotata e haɓugol jihaadi allahu akbar ɗum woni jeeya ɗum ko jeeya e ko ɓura welsinede e zamanu meɗen ngun e leydi meɗen ndin kadi lagine kala haɓoɓe jihaadi ndin fi sabilillahi no diina allah kan tabitir yo haɓoɓe diina kan mulu eɓen ɗaɓɓi jammoje bonɗe jammoje kanuɗe bakkidiri e maɓɓe tawile ko ɓen ɗon woni ɓe allah subahana taala on manti e nelaɗo makko on ko ɓen woni wonɓe e hoore lawol sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓen ɗaɓɓi jammoje kanuɗe bakkidiri e maɓɓe summa qala refti nelaɗo make ene hal tastatiu est ce que hiɗa wawi joni miɗo ɗaɓɓande ma pi hum sa waway kon ɗon haray a waway heɓude baraji ko haɓo jihaadi ndin heɓata kon est ce que hiɗa wawi ida haraja al mujahid si yalti yeehi haɓowo jihaadi on so yalti an kadi an tadhula nde yaata naata masjida ka juulirde ma fata ɓuuma daroɗa jemma fof wala taftur hara taƴidirali hara jooɗaki furray wata suuma hoora wala toftira hara humtaki furay jemma ñalor ma ha o hewtita qala wi ne laaɗo wama yastatiu dalika ko hombo wawata ɗum ay aɓa ala wawowo ɗum awa ala kadi ko goɗɗo waɗata ha o heɓa baraji haɓuɗo jihaadi jawdi mum ndi ma wonki mumkin ko heɓi kon wa qawli sallah sallam e makko ne laaɗo walladi mi wondiri o nafsi bi yadi mo woni wonki a woni e junngo mum la yaklum yaltata ay ko woni firo mum la yahruju yaltata ɗum hay goto fi sabilillah ɓantugo lawdina allah wallahu hara allah alama himo andi liman yaklumu hara konko o yaltiri fi sabili ko fi lawol makko ngol kanko allah illa jaa si wona o ruttoyto yawmal qiyama wallawnu hara himo woni e noone lawnu dami e noone ƴiƴam warrihu hara himo ura urgol rihul miski rihu urgol tiri misk ko parfum ɓurɗo e welde o ɗawli sallah sallam e makko ne laaɗo man mata kala mayiɗo walam yahsu tawa o haɓal jihaadi ha hande kanko walam yuhaddis nafsahu o yewtali wonki makko kin bil gaswi e haɓugol jihaadi wi mana o maaya o haɓal jihaadi o maaya kadi hara o miijaki hay haɓugol jihaadi e laaɗo make mata haray oɗo maayi ala shibatin e dow peccu minan nifaqi immode nafiqiyagal ɓe maki haray oɗo peccu nafiqiyagal seeɗa hino e makko allahu akbar wa qawlihi e makko maɓɓe walladi mi wondi ɗon nafsi bi yadi mo wonki a woni e junngo mum lawla anna rijalan se tawino na ko tawno kon worɓe minal mu'minina immorde gonɗinɓe ɓen la tatibu tawa hino wela hino hawrani anfusum wonkiji maɓɓe ɗin an yatakhallafu nde ɓe tulta anni gayi am wala ajidu tawa mi heɓata kadi ma ahmaluhum komi fawtoraɓe alayhi e hoore mum
ma takhallaftu min muhammad o mo yuɗon mi tultata an sariyatin gayi imminande hay wotere tahudu nde haɓoyton jihad fi sabilillah kono ɓay mi fokkitay mi yiya woɓɓe gotako min ɓe accude kon ta ɓe welaka ɓe wulla mi préfére o yomi ƴettu armu an on min e jooɓo an on mi conna on ɗon o yaaha min mi yirto si wona ɗum mi tultata hay imminande wotere nde mi imminta on en wona yaadade ko nelaɗo huuɗi ɓe maaki wallade mi wondi ɗon nafsi monke woni mbiyedi e junngo mum lawa dittu mi yeliki an uɓutala nde mi warete fi sabilillah summa ahya refti mi wuurita summa uɓutala refti mi warite summa ahya refti mi wuurita summa uɓutala refti mi warite ha timmi laaɓi tati e modi nemano e ɗum wa qawli sallah sallam e maako nelaɗo ma akbarat ndugginali aaligoye tuunali gadama abdin teppe ɗiɗi jiyaɗo fi sabilillah hara ko fi haɓugol fi jihadi fa massatu mema ɗen teppe annaru ko wiyete kon jiite abadan wa qawlihi e maako nelaɗo sallah sallam ma ahadun ala hay e goto yadkhulul jannata naato aljanna yuhibbutamo yiɗi an yarji ande o yiltitoto kadi ila duniya yafaade aduna wala hu hara hino woodanima ma alal ardi kon konka leydi min cheyin immorde e hunde kala piiji ɗin illa cheyda sowona yo haɓuɗo sahidi yanɗo sahidi oɗo saabu moƴƴiriji ɗuɗuɗi ko tawi konka aljanna yatamanna o yeloto an yarji ande o ruttitoto ila duniya fa yuɓutala fiyo warite kadi 10 marrate laabi sappo lima yara saabu tun ko yi'i kon ko o tawoy kon min alkaramati immorde teddungal ko o mari ka aljanna wonen haɓoɓe jihaadi a bete wonen si ɗum gasata weltantoɗo wonɓe haɓude jihaade ɓen haɗa en ɗaɓɓaali jammoje kanɗe batten e maɓɓe saabu temɓe a bete ma ɗum si ɗum ɗum fof gasata wonen miijotoɓe min kadi dow somi heɓayno ferano ɗo marno possibilité haɓugol jihaade mi waɗayno au moins bete almakatu salisa windande tataɓere nden ko yewteten firribati ko fi ɗiɗo pucci humaɗi heɓila ma ngeloɗi hande ko wiyeten ko otoje garaɗe e zarde combat e migguje wa hukmihi e naforeji muɗum e ñawre mum wa bayani fadlihi e ɓangilngol ɓuure koni mum awalan taarifuhu andingol en koni ɗum arribatu ko wiyete humaɗi huwa ɗum murabitatul juyush ko humugol ko haɓɓugol ko yuɓɓugol konu al islamiyati islamiyankohu bi silahi ha wondude armuji maggo on wa itadiha e jooɓaji maggo on alharbiyi ko haɓɓirte kon fi amakine l khatar e nokkeli dansiri niiɗi wa suhuri e jolɗe allati ɗe yumkinu newantoɗe lil aduwi ayɓe ɓen an yadhulande ɓe natirta e majji aw yuhajimal muslimina mande ɓe ñosorta julɓe ɓen wa biladom e leyɗe maɓɓe ɗe mina immorde e majji arribatu wona pucci on acca e hakke mi mana ko jolɗe aynirɗe ko yahuɓe waɗi hoore mum aynoɓe humuɓe hoore mum aynugol e laawi tañƴinaɗi ayɓe ɓe reway e majji ataka julɓe ɓen e leyɗele julɓe ɓen ko ɗum wiyete arribat saniyan hukumuhu ñawre muɗum nde arribatu ko wiyete yahugol tabita huma hoore mum ayna wajibon ɗum ko waɗɗi ɗum ka fa'iyun kono noon ko yonodirte ɗum kadi kal jihadi won haɓugol jihadi ndi ida qama bi si darandi ke ɗum alba'du yoga sagata haray fukkike anil bagina e gaye hedditiɓɓen وقد أمر الله تعالى قم بيالا تدتور يمري به إن في قوله تعالى المكة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هم دون أينو واتقوا الله لعلكم تفلحون ثالثا فضله بورا المنغل الرباط تبتغل أين من أفضل الأعمال كجياد يكبري مونود بوري تدود يقول لي وأعظم الأرب كجياد يكبري مونود كو الله بكتور تيكو قال فيه يوتي في منغوي rasulullah ina laaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ribato yawmi yahugol ayna ñallal gootal fi sabilillah har ko fi Allah tigi waɗiri na fi tum ɓay o affettama o nomama yo yaw ayno yakka frontiére har ko fi Allah hayru no ɓuri moƴƴude min aduniya e kala koni immorde aduna on fof wama alayha e kala koni kon e hoore aduna on etelan noon mo heeɓi lewru ma hitande ayna ɗum wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maake kullul mayyiti kala mayɗo yahtamu haray timmine ala amale dow gollel makko ɗin illa al murabita si wona oɗo wownoɗo humade ayna e nokkeli ka ayɓe ɓen wawata natirande ɗon julɓe ɓen fa innahu ko woni on ɗo yanmu ɓeyday tum mawnude lahu wonande mo amalu golle makko ɗin ila yawmi qiyamata ñande dargal ñande dow multipliante mo o yu'amminu ko o holnaɗo kadi danda min fattanil qabri immorde fitinaji kabur futtanul qabri fitinaji qabri al muradu ko fanda bihima e ɗum munkar wa nakirun ko munkar wa nakir
ko malaika ɓe ɗiɗo ni bimana wa qala sallah sallam nelaɗo make harasu laylatin yahugol ayna jemma goto pet fi sabilillah hayru no ɓuuri moƴƴere min alfi laylatin immorte jemmaji wulure yuqamu ɗi on tigui daroto laylu ha jemma mum on fo harano juulude wa yusamu ko ɗum woni on tigui hoorana haaru ha ñallal mum ngal fof harano hoolde e jemma goto ɓura balɗe wulure awa wa qala sallah sallam nelaɗo allah make nam nelaɗo allah sallah sallam make horrimati naru yiite ngen harminama ala aynin e kala yitere sahirat hiirude fi sabilillahi fi haɓugol dina allah seedi e yitere hiirude e vidéo club seedi e yitere hiirude e film seedi e yitere hiirude e dargol ko boni wa qala sallah sallama nelaɗo make noko go man harasa kala aynuɗo wara al muslimina ɓaawo julɓe ɓe mutatawwi an hara ko naafila ko fi allah o waɗiri lam yara nara o yirata woni yiite jahannama biyayni gite makko ɗen sakko o naatima o naatali illa tahillatal qasam sowona saabu dagingol tuwondore nde allah daali nden ka suratu mariama wa in minkum illa wariduha ala hay e goto sowona unoto nder ton ɓe mana ko saabu dagingol tuwondore ko allah woniri tun wasi kanko gite makko cikkoto yiite jahannama mi anda sen faami allahu akbar wa qala sallah sallam nelaɗo allah makane li anas bon abi marsadin waqad umira tawi ko tuma ɓe yettimo ɗum ko tawi waqad amarahu tawi ɓe yamirima on yahrusa yo yaw o ayna almuaskara kan on laylan jemma fiyo yimɓe hedditirɓen ɗaano ɓe yamirimo ɗum falamma asbaha ɓa weeti ja'ahu nelaɗo arimo faqalaɓe makanimo ene hal nasalta laylata est ce que a jippinoy oɗo jemma bimana a walino fowtiɗa ɗaniɗa faqala anas wi la o oye illa musalliyan sowona miɗo juula aw qadiyan hajatan ma bere komi yata huntugol haaju takkito haray mi jooɗaki miɗo dari miɗo ayna fa qala lahu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah makanimo honɗum ɓe make qad aw jabta gomɗi a waɗɗini gomɗi a tabintini gomɗi a asiri te fini honɗum aljanna fala alayka fawakima pus allah ta'amala e nde tawata a gollali amalan golle hay e hunde baada ha ɓawti ɗeɗo ɓe mana hay hatti e ɗeɗo to lutti e ɗeɗo tun sefini haray an on alanni asirude alanni waɗɗinde wonde a naata e aljanna ndaare fihi mo ayni jemma goto musidɓe julɓe haray e haaɗinen ɗo darsu en on ka faslun ko ɗum woni en e fiye en wawa rewtade ɗum ɗo yiltitanoy ɗen kadi e